Iti topic tayo tangarabi kakabsat, kat iso deti may kalima, kaday jay principles of gaining through losing. The fifth principle of gaining through losing is this. Number 5. Read everybody. Awan ti maibilang nga nangat-ngato no ti panagayat ti Diyos ti pagsasaritaan. Nobody is worthy of our highest devotion and love but God alone. Amen? Makita tayo deta di Matthew chapter 22 habang nga kopyain niyo kakabsat, deta punto, ibasak kada kayo deti teksto. Matthew chapter 22 verse number 37. Amuyo ite agkang kantatay tay damo. Sino kada kayo kakabsat iti usually no gimong kanta pelang ket mabibles anggan. Kanta pelang ket ti mabang-aran kan kakabsat. Dete uray kasanot bannog mo adu nga stress mo ket digidi kang kantahan tayo nor arigan nyo kakabsat ket awam met ti mainaynayon karla iso la iso. Digidi kinantatay itay kinantatay man di Domingon hangkadi. Kinantatay man idin ti trust his heart. Kasla haan pulos nga makauma kakabsat. Gaputa ti mensahe day nga kanta ket permi nga deti makabless di ngamin kakabsat. You know, while we were singing the songs a while back, kadag reflect di pusok kan panunot ko ti kinaimbag ti Apo kakabsat. Ket kunak Apo umuna ti amin irenyuk deti panagayat ko king ka. May ikadwa, irenyuk ti panagayat ko iting ingungutot nga asawa. Yeah, my beloved wife. 10 years kamin kakabsat. To God be the glory. Kada kayo nga nagtakder nga ninong kaninang mi, iti nagkasar kami, agyamang kami, ti ado nga karkararagyo. Ti ayat yo kan ti suportayo. Kaya praise the Lord kakabsat, naparaburan kami ti talo nga anak, nga intalag ti Apo, nga padakkelan mi, ken tapnon ti kastagad agserbintumot ken kuana iti masangwanan nga aldaw. So, kunak ti Apo itay, Lord, you've been so good, ket pabarwek ti panagayat ko Apo ken ka. May kadwa pabarwek met iti panagayat ko ken panangipatid ko, iti inted mo nga asawak. Ket lalo pay nga ingungutat isuna. Amen. Ket may katlo pabarwek ti panagayat ko Apo iti trabahom, iti ministry. So nga nukit-kitan nyo kakabsat, with the goodness of God, maagkanohan mo ayatan ti Apo eh. Awang panunot mo nga nasayaat, nohan mo nga surusuruan nga ayatan iti Apo. Now, in Matthew chapter 22, this comes as a command. Kung na di verse number 37, Matthew chapter 22, verse 37, at ang amin ng saludsod, agat trust tayo di verse 36, kung na, Master, anya ti kadakkelan nga bilin itilinteg. No kadakkelan ko na maket adu nga bilin ngam anya iti kangrunaan. Kadakkelan. Okay? Ni Jesus kinuna kenkwana ayatem ti Apo a Diyos mo iti amin apusom. Ken ti amin nakararwam. Ken iti amin nga panunot mo. Daytoy isu ti umuna. Ken ti kadakkelan abilin. Nakita yung kakabsat? Umuna ken kadakkelan. Anat kayat na nga sawon ti umuna? No umuna ko na tayo kakabsat, primary. Kayat na nga sawen, hang ka han mo matungpal, di gijay dadu mga bilin, no han mo umuna nga matungpal, dahito nga umuna nga bilin. The first commandment, which is to love the Lord thy God. Ket uray pilitem, nga tungpalan di gijay dadu mga bilin, hantong agbalin nga nalagan, di riknam nga mang tungpal, because dim na tungpal, di imuna nga bilin, which is to love the Lord thy God. So ako na if you love me, keep my commandments. He that loveth me shall not be offended. The first dyan, ti mangayat kanya ket dinto pulos nga maitublak wenno maitibkod. He that loveth me will never be offended. So, deti di kadakkelan, awan ti umunan ken kadakkelan nga banag kakabsat no panagayat ti Dios iti pagsasaritaan tayo. Now, sumagmamano lang nga ba nagtinak i-point out tapnon ti kastagat mas ma-appreciate tayo. Deti kayat na nga sawan iti panagayat iti Apo kakabsat. Now,
Ijay John chapter 21. Luki bantay di Biblia, ijay John chapter 21 verse number 15. John chapter 21. Okay? Daytoy di panagsubli nga mapanagkalap digitoy disipulo ni Apo tay Hesukristo. Kalpasan di panagungar ni Apo tay Jesus ni Pedro kunana ka digiti kakadwana inakagkalap kuna dagat umay kami met. So napandan nagkalap. Which means kakabsat nga nagsublidan kadijay pinanawan da nga aramid or trabaho. Now, Jesus came into the picture kat kunana kadakwada, children, have ye any meat? Ada na tiliyon. Ada kanin yon. They answered him, no. And he said unto them, cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Tignan nyo rin nag-backslide kat binendisyon ng ti Apo. So ang mo kunan ko nag-backslide, kakatangan na imbaglat na ti Apo kabsat. Nga isot gapo na kumanga bainan jeriknam, ngagsubli ka kumakengkwana. Therefore, that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, it is the Lord. That's John the Beloved. Na-recognize na ni Apo Jesus. It's the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fishers, caught unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. And the other disciples came in a little ship, for they were not far from the land, but as were 200 cubits dragging the net with fishes. So, kakaasid nga mangguyguyod, ti kaadot na alad nga ikan. As soon as they were come to land, they saw a fire of coals. Nagsagana pa iti apon, ti pagtunwandan kakabsat iti lapo-lapo. And fish laid thereon and bread. Jesus said unto them, bring of the fish which ye now have caught. Banyut ti kita ikan. Simon Peter went up and drew the net to the land full of great fishes. No great fishes, di kiti agkakangin nga ikan. Iti na minsan, jay lawag. Nairanakam nga napan jay tiyandaan, timalem. Kunak diagla ko. Sagmamano ta lapo-lapo kunak. Di kiti lapo-lapo. Deta black circuit 600 per kilo kuna nakid di nga kapsat. Di kiti dadakil. Deta mo't orange cut ko 500 per kilo. Pinanawa ko na kakabsat. Kas jay tinatiliw da. Ngayon ikan, nagkakangina. Simon Peter went up and drew the net to land full of great fishes and 153 binilang na. Mano nga ikan? Wow. That would have cost a lot. And for all there were so many, yet was not the net broken. Jesus said to them, come and dine. Eto na tayo. Let's jump to verse 15. So when they had dined, nalpas danganangan. Okay? Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? That is the big question. Because at that moment, kakabsat, at the di nakatado nga ikan. Kat kuna ni Apo Yeso, Simon Peter, kuna na, basag ti Lucano. Adadda iti panagayat mo kanyak ngem dagitoy. Jesus was saying, do you love me more than this fish? Peter was guilty of spiritual adultery. Because he said and answered, Lord, thou knowest, kunana, di ba? 16. 15. He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Ay ayatan ka, Apo. Ngem adamas in priority na nga sa balingam iti Apo. What do you call that? Spiritual adultery. Panakiabig. Nga dalangarod kumatiarig na da asawa mon. Pero anan, inayat mo pa lang iti sa bali. Anati ay panangiterm tayo di jay. Kabit ko na. And there are many Christians today who are guilty of spiritual adultery. We say that we love the Lord. But there are things in our lives that God is pointing out and He is telling you, do you love me more than this?
So, kung natiapo king kuana, feed my sheep. Pakanem nga rod, digiti karnero. What the Lord is telling him is, i-priority him iti trabaho. Feed my sheep. That is your calling. In the first place, dito ayan dagagabsat, Sea of Galilee. Dito'y daydi nangayaban ni Apo Jesus kadakwada. Iti kunana kadakwada, follow me and I will make you fishers of men. Immediately, pinanawan da, digiti pagkalap da, iniwan da, DJ tatang da, kat simurot da kini Apo Jesus to become fishers of men. And now they went back to fishing. And the Lord was reminding them of their first love. That in the first place, inayabang kayo, tapnon iti kastag kalap kayo iti tattao. What does this tell us today? If we truly love the Lord, let's go back to our first love. Do you know, when we say that Jesus is our first love, tiket na nga sawen kakabsat, no ni Apo Jesus iti first love tayo, kayat nang nga sawen, DJ great commission na, iti dapat nang nangruna iti biyag tayo. Soul winning is still the nearest and dearest to the heart of God. Hello? No talaga sincere panagayat tayo ti Apo kakabsat. This should remind us that we love whom Jesus loved, the souls of men. When was the last time nga danaidalan mo nga kararwa iti Apo? When was the last time nga inikam ti trucks wano na riknam iti dadagsen kadigiti kasarsaritam nga hanpay nga naisalakan? Iti kalman at day may nga gasawa ta pa idedekarda dete anak da. And because I love the Lord and soul winning is nearest and dearest to the heart of God, I share to them the gospel. Ket imawat da iti Apo kas personal mangisalakan kay manubot. Ikararag ko, sakbay DJ petsa nga may didikarte ati anak da iti Apo, sumurot da kumatidanom iti bautismo. You know, haan nga big deal iti Apo, DJ ka adot ikan nga naala da eh. Do you understand? Agasam di 152. No kuma in our term, no mapangka gumatang tatsendaan, nakagatang kat 152, adat tatituna, lapu-lapu, susay, anapay, tanggigi, hanasinsinan nga ikan, kat 152 pieces kakabsat, that's a lot. But at that moment, Jesus never brought up the issue. Nagimas digiti na alayo aya, nagadot na alayo aya. Because the giant tinangya dayo kadakwada iti trabaho da nga nangayaban iti Apo kadakwada. That it is our duty to guard our hearts from things that would be detrimental to our love to the Lord. Di pa nagiragpat tayo kadigiti karkararwan. You know, if we truly love the Lord, at adu kumapay kakabsat, iti attendance tayo. At adupay digiti maawis tayo. At adupay digiti tattao nga pagkaiseran tayo iti ebanghelyo iti Apo. So, make soul winning your heartbeat and priority if you love the Lord. We should love the Lord unconditionally. Anat kahit nga sa unti unconditionally. Not only in good days, but even in bad days. Praise the Lord. Uray kasto nga napig sa titudo. Given di pa nagayat tayo iti Apo, awan deta kada tayo. No ay ayatom iti Apo, anyaman na banag, bali awang king kadeta. Kaslangaro di baro. No permi nga agaram iti balasang kakabsat, kat permi nga ipakita na di pa nagayat na kadi di balasang. Awan iti nangina. Awan iti adayo, awan ti narigat. Awan ti anyaman nga kasla mabalin nga mangbutbuteng kingkwana kakabsat. Gaputay ayatan na eh. Decidido, determinado, devoted, talaga kakabsat nga
mapan ket mapan na bisitaen di balasan. We should love the Lord, not only in good days. The problem with many Christians today is they say they love the Lord, but evidently, kakabsat, their love is conditional, seasonal. Hello? Seasonal. Dapat ti panagayat tayo ti Apo kakabsat is a commitment, just like husband and wife, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness or in health, till death do us part. Ay talaga kakabsat. Kuna dangarod ket ni Pastor anat kuna na di Jayan, the miracle of love is not, di ka na niya ibagbat no mga sarat. The miracle of love is not love at first sight, but it is love after the long, long look. After the honeymoon is over, and you still love one another, that's the true miracle of love. Kasi it's easy to love at first sight. Tasla Ferdinand Marcos, na love at first sight kini Imelda Marcos. Na sigunti istorya, kalanglangan na kano, di babae nga drawing na nga iso kano, iti plano na nga asawaan. Sana ko na, I don't believe in courtship. Kunana, di ba? Oh. Ano di kunanan? Love me now and I will court you forever. Agpaiso deta kakabsat. Mabaling nga ti damo, sweet, love at first sight. Pero tununag din na kayon, maahangot yun ti kilikili tunggal maysa. Nga, you know, addan digiti anak, umay digiti parikot ken problema, pero hamo nga insukat, nagtalinaed kay lata ti tunggal maysa, kadigiti daduma, dimteng ti time, uri naginad dayo kayo. Pero ti puso yo, awan iti hanan na pugsat, iti ayan-ayat yu tunggal maysa. That's the miracle. That's the true miracle of love in marriage. Engineer, 22 years. Na kami 10 years pa lang. Pastor Jun, ano taon yun ba? Nalibatan na. Ha? 40 years. 39. Yeah, 39. 39 years. Nagiti daduma, umabot pa yung 50 years kakabsat. But that's the true miracle of love. That is amazing. Kastamot kakabsat, iti amazing nga Kristiyano. Hanga ididamo kakabsat kat gaputa kabaro, apo mayat. Adda pela di excitement. Adda pela di honeymoon period ti Christian life na iti apo. Aktibo nakasapsapa, aktibo nga tumulong, nga di bumay bayagan kakabsat, bumaaw lumamiis. For some reasons, hanga dapat kasjay ti panagayat na iti apo kakabsat. Dapat ti panagayat mo iti apo, i-renew every day. Kas ti agasawa, the renewal of vows. We must also renew our love to the Lord. We must also renew our vow. Isong arod nga, amuyo digiti first fruit tayo that we renew every year is a renewal of love to the Lord. Nga kunam apo di last year, gapot ti panagayat ko king kakanti ayat mo na itid ko di first fruit. Deti manen, kat pagyaman ko manen king ka, first fruit ngay commitment ko manen apo. You know, deti first fruit tayo kakabsat. This is not a matter of Old Testament doctrine, New Testament doctrine. It is a practice and expression of our love to the Lord. First and foremost, it is an expression of our gratitude and our love to the Lord. So kas iti agasawa, they renew their vow, they renew their commitment. Kat kunada ne. I want you to know nga na nagbalo ti panagayat kuging ka. After knowing you, after knowing who you are, after being with you, after all of these things, by the grace of God, I love you and I will always love you until the Lord takes my breath. Amen, kakabsat? Oh. Kat DJ ti kararag ko iti bigat for my wife ko apo, 10 years kami, thank you. You know, in the span of 10 years, kasla introductory deto yun, deto panangan tayo damdamat ha. Kanto lamangan ubra tayo damdaman na yan. Amen? Rumabiing kakabsat. Oo. Yeah, magantay tulat ta nga siguro nga kakabsat, agkararag tayo, alagat to, dasang kabasit ako but it's not that. Importante kakabsat, may i-share kumot kada kayo di kinaimbag ti apo kada kami. You know, lots of challenges, ups and downs. Pero
kung kunami nga rod, kas lang iti 5 years kami nga kasawa, kala ijay laeng kakabsat nga kalatay mang rugi, di jay pa nagfit iti ugali mitong galmay sa because after 5 years, that's finally when we have truly known each other. It kala ijay kampela nga mang rugrugi kat detay noan yaman di kitehan na pagkinawatan kat nalaklakalangan ng kakabsat nga masulbar because kumbaga kat imunag ti panaginawat mi titong galmaysan kakabsat. Understanding one another. Kat, I love the Lord more first and foremost, and I love my wife, I love the church, I love the ministry, I love souls, and we have to renew that love every day. We have to renew that. Haan ka dete, salang nasaya at tayo kakabsat, ididamdamo. Nami di bumaybayag kat awanan. Kadagiti at dumapay kat to the point nga isukat na ti asawanan. Pero de los buenos, panawan na ti asawanan. Anat na pasamak, something happened. Pawatan nyo kakabsat. So kastamat ka digiti Kristiyano, isukat ng ti apo. Di ba? Agbalin mo nga na dagsin king kuana digiti bilin ti apo. Apay, awanan, di pa nagayat na ti apo. Amam no, agasawa kayo. Uray ka sa nutrigat ti panagbiag kakabsat. Han nga isut makaiga po nga detay mapagsina na kayo because you really love one another. Distance will not be a barrier. Children will not be the barrier. Problems will never be a barrier if you truly love and you are truly committed to each other. Nga sinapataam iti apo kakabsat kanti imadang tao nga aginayat kayo aging gana nga di na kay alaan iti apo. Amen? Kasta kumapay nang runa pa iti panagayat tay iti apo kakabsat. Hang kumadumteng iti time nga iti ministry kat agbalinan nga nadagsen paragan ka. Ti panang ted, i-require na ka ti apo. Padakdirek ti balay ko. Kat ko natin awan na po. Awan narigat para kada kami, no si katagkid daw apo. Anyaman na po nga kayat mo, saan nga narigat nga idatagmiking ka, tay ayatan da ka apo. Hanga dete, dumteng ti time nga bumayag kakabsat kat narigatan, rigatan mo, kala dete, agsu ijerik namon ti apo hang kumagagabsat. Our love should be unconditional. Our love should be unending. Our love should be without reservation. Awan dapat DJ pa nagkudkud iti puso tayo nga sumurot iti apo. Amen? That you will keep His commandments. Doan yaman ti kuna ti apo king ka, wala po. Awan pa nagkudkud jay puso. Awan pa nag-atras jay riknam because you love the Lord. So, awanan kakabsat iti anyaman na dakdakkel. No panagayat iti apo iti pagsasaritaan. Kumbaga, daytoy iti umuna nga surusurwem nga Kristiyano. Learn to love God. Before you learn to obey His command, before you learn to obey His will, you must first learn to love the Lord. So nga, once nga dimteng ti time nga sikasyak, deta kaambay mo, amo makitan kakabsat, ti problema na deta is a problem of love. Di ba kakabsat? Kasi balikam, iti una na, awan king ka, ti tudo, at dakalatat kabilya, because you love the Lord. Tatang kakabsat, hanatudo, arbis lang, di mo makigimong ang kakabsat. So anat problema itatan, jay panagayat ti apo, bimaaw ang kakabsat na pukawan. Hello? So kapat lang ako na ti apo kini Pedro, labes daw me more than this. And you know what? There is a season of your life as a Christian nga talaga, nga ti apo sa ludsudon na mutin king ka iti kasta. Mas kadingay ayatan nak ngam da trabaho. Mas kadingay ayatan nak ngam ti pamilyam. Mas kadingay ayatan nak ngam dagiti banbanag nga inted ko ken ka. Mas kadingay ayatan nak ngam iti pagsapulam. Do you love me more than this? Kat mabalinte ko mga ibaga, Lord, with all of my heart, yes, I love you more than these things. And anyaman apo, nga aramidak, whatever that I will sacrifice, I am ready to sacrifice because I love you, Lord. Do you love the Lord? Damagaman takaabay mo. Do you love God? Oh. Mahal mo ba ang Panginoon? Amen? What a blessing, kakabsat. You see that? Okay? Let me give to you the next. And then I'm going to close. So awan ti maibilang nga nangat nga no ti panagayat ti Diyos ti pagsalita. Number 6. Go ahead with number 6. Okay. Read. Awan ti maibilang anaragragsak
no ti panakipagpag na iti Apo iti pagsasaritaan. That talks about personal communion and relationship with God. Ado ti mabalin ko kakabsat, nga i-explikar kada kayo manipod ti Biblia, may panggap ti panakipagpag na iti Apo. Ngam ti man lamay sa nga, kayat ko nga itid kada kayo is, iti kangitingitan ti rigat. Iti kangitingitan, iti kinapait ti panagbiag. Ado nga dadagsen ken problema, ammom ti mang palag-an, di pa nakipagpagnam iti Apo. Hamman kakabsat, palag-anan na jeriknam, gapot pa nakipagpagnam iti Apo. Di ka nga saun, di pa nakipagpag na kakabsat kat deti kala, adalat na ti Apo nga kasarsaritam. Manipod nakariing katibigat, imuna nga kinasarsaritam. Aging gana, urayan at papapanam, agkarkararag di pusom. Aging nga maturog kan tirabi, kasarsaritam manen iti Apo. Kat uray matsyag kat rabi nga di ka makaturog, kasarsaritam lat na ti Apo. Communion, panakipagpag na iti Apo. Tipi kahit nga saun ti panakipagpag na ti Apo kakabsat, hanga ti Apo't sumursurot king kano, di kat sumursurot ka ti pagayatan na. His presence is with you and you are walking in His presence. That's what it means. Kat iti kang itingitan kakabsat, dagiti adu nga pasamag problema parikot iti panagbiag. What a blessing. Nga from the Lord kakabsat, the presence ti Apo ti biag tayo, it gives us, first of all, letter A, comfort. Our walk with God, God's presence gives us comfort. Sabali ti komportable nga panagbiag, kanti comforted nga panagbiag. No komportable ko nam kat Apo, may imas mo't maturong ata napintas si pagiddaam. Adda kanem, napintas pagluganam, adda trabaho nga nasayaat. That's a comfortable life. Pero sabali di comfort nga gaputi Apo kakabsat, kaungan day jay. Psalms 23 verse 4 and 5. Psalms 23, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Jakto kabuteng ti dakes. Amen. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Di pa nakakitak iti, anat Ilocano ti rod and staff. Anat Ilocano nan? Sarukod ken baras. Di sarukod kakabsat ken baras, naka-point, that means to point. Di mo't kawit na, isut pang kawit na ka, di kita medyo umadayo jelin niya, kawitan na nga isubli. That talks of our Lord as shepherd. Nga iti pa nagbiag tayo kakabsat, namak pa iti karnero nga awan ti pastor na. Anat mapasamak, di nakitak, iti Facebook kakabsat, di karnero nga, dete permi nga, DJ lamatanan san kakabsat ti awan iti dutut na, wool. Kasi permi nga, awang nga rod shepherd nga mga lagaking kuana. Kat marigatan pa nga tumakder, 25 kilos ti kadagsan, jay total nga naikat nga pinangpukis, jay naipukis king kuana kabsat, jay wool na nga timubo throughout the years or months, gaputa awan isuna iti piling iti shepherd. Paghasam day jay kakabsat, kastat biag mo no awan iti Apo. Amen. Agbaling nga nadagsen. Ngayon, because of the Lord, kakabsat, you know, He will take care of you. He's already in your tomorrow. So nothing to worry, nothing to fear, though the times are uncertain and the present, sometimes you don't understand. But you can trust God. He loves you. Amen. It gives not only comfort, but courage. Di pa nagipagpagnam ti Apo, itud na king ka, iti turud. Be strong and of a good courage. Fear not, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Not only courage, but also confidence. No confidence ko nam, talged. Amen? Awang pakasarakam, hamo magatang yan ta, buti ka ti talged, ti puso kakabsat. Hamo magatang yan ta tiyendaan, uray jay molhan na maited. Ti Apo at paggapon na, babaan ti presensya iti Apo. Not only confidence, but ti pa nakipagpagnam ti Apo kakabsat, what will you gain? Counsel. Anat counsel kakabsat? Advice, wisdom, direction. Psalm 73 verse 24. Psalm 73, thou shalt guide me with thy counsel, and afterward
receive me to glory. Nagsaya atin kakabsat. Amen? Awanan kakabsat, itinaragragsak, no di iti panakipagpag na iti Apo. And lastly, He will give us cheer. Paturodin na, paragsaken na iti puso tayo. Ala, blessing, di gito'y makitkita tayo kakabsat, pero awangkas iti ragsak, ngaggapo iti Apo. Acts 23, verse 11. Acts 23, and the night following, the Lord stood by him and said, Be of good cheerful, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. Tiket na nga sa wundeta, uray anat sarangten tayo kakabsat, iti pamati tayo, panagserbi tayo, panagtulnog tayo ti Apo. Ti Apo, isuna iti mangted ti ragpo, iti puso tayo. Amen? God will put the joy in our hearts. Are you happy tonight? What makes you happy? Di pa nakipagpag na tayo iti Apo. And all of God's people say? Amen. I hope nga dito idwa nga banag nga nainayon dakkel manen kakabsat nga pamalagip. Kanda iti nga pamalagip nang ted iti dakkel abang arkada tayo. Awan ti maibilang nga nangat nga tunod iti panagayat ti Diyos ti pagsasaritaan. Awan ti maibilang nga naragragsak no ti panakipagpag na iti Apo iti pagsasaritaan. Amen. Kantaan tayo mang kakabsat, DJ Kwa. DJ kinanta, di Hawaii, di Mandayan. Than to be the king of a vast domain. I'd rather have Jesus, DJ. I'd rather have Jesus than silver or gold. Kabiluan pala, J-lyrics na. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain. Ananumot deta kakabsat no awang katipagayatan na iti Apo. Or be held in sin's dread's way. May ka nakatragsak ti basol. Pero deta kakabsat, napaitot kamaudyanan na. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Amen? Let's sing that song before we close in prayer. Everyone stand together. Ready now. I'd rather have Jesus than silver and gold. I'd rather be His than riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nails, His hand, than to be a king of the vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than ends applause. I'd rather be faithful to His dreaded cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of the vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Last verse. His fairer than lilies of fairest flow. He's sweeter than
Nagpintas ti mensahe na deta ang kakabsat. Hamo dapat nga isuksukat iti Apo. Amen? I'd rather have Jesus. Let's bow our heads for a while before Pastor June will have the microphone. Let's reflect on the message tonight. Kuna tayo, Apo, pakawanan naknoda, dagiti nagkuranga kan ka. Bitad cooking ka, iti umuna kadaklan kasayaatan na panagayat because you deserve it, Lord. Thank you, dear God, ta inayat na kami. Idi nga da kami kat sana maikari. Nagpateg, iti panang kitam kada kami, Apo Diyos. Di na kam kayat nga mapaukaw kan madusa di impyerno. Isong intid mo ti anak mo nga ni Apo Jesus na tay di krus. Binayadan na dagiti basulmi, nagsakripisyo, nagsagaba, na tay nagungar. Tapno maisubli ti relasyon miging ka. Kat itaapo, at tuy kami nga mangidatag dagiti biyag mi Apo. Surusuruan na kami, ngayatan da ka. Thank you, Lord, for this message tonight. Continue to bless our church, our members, our folks here and abroad around the world. That may we continue, Lord, to love you. Dito nga lubong temporaryo lang, awan kumatian yaman nga makaagaw, ti panagayat mi. Help us not to fall into the sin of spiritual adultery, Apo. But to love you and you alone. Awan sa bali nga pangitadan mi day nga ayat no dila nga si Kapo. In Jesus' name, Amen.